Say hello to the camera. Say hello to the YouTube. Say hello to the teacher. Teacher, no, teacher too. Yang sudah tapi satu mau live memang opua ni sih kalau tahu kalau aku ingat sih kalau saya lupa ya. Tapi kalau dia it gives me hope. Kalau nggak boleh ngafala ayat superior, jadi ingatan sa tahu. I realized how even not only was the Redeemer, depending on the how long ago he's our high priest. So kaya na o mamay kaya mine wa fi o Yesu de dangi male no kulang al mine wa ye ni encourage ay puta ko kuya de man mo no fa o ma ulang ko na Bangnya lau fang kalam mai lau ila oya fai upu fai tunga kasi malen oleh epelu mo ko inga ia tatu sabali bat awa makau nga yei mo laka huli le fakatia lo fina ngalo mo ma mo fo tatu sabali balinga wa le simenga ile songi tasin ngai le songa ese ya la sufiku mesika po inga o fam kala inga ole o fale fifa ole foi lau ka ko ningo le mafu ang ole fa ka wa inga i ka to fa fa o nga ole se anga bea masel o usori si ole e a fi ko le fa mo yanga mereka mau ainga o le whaorakanga. Menga ringa whakawa inga ia i tatu. Kasi ia uma e tatu me uka ko loa kiri. E leo whale whakawhai. A ole ango whale o le manu. No sunga ia sai no re makupe e re tau. Tukanga ia i whai mai ne mea whai mai o le anu. Alfa parang ini si version niya yung NLT. May the main point. The main point. Let's fa pumuli niya yung may o pule o mga what I mean we had the wing on. Ahora mira na ringa ma fu ole a rongo winga ole me tau lia le i kusa le e ta o e fia e fi au le si teni mai o la fises de o ma ko pula o ngai ma fu anga ina mangi ngoi le mele ni te fa alu ta to kai mi mele o mele to fa fa ele o mawale a angol me a le angol le to ku yai o fai tau lang siri wa ya ta to le fai tau lang siri location no fo le tutang tau ngo fali o se CCS o lo kiuke o le au ngel me pa ia o le si mele fa kala nei o le fa ka fa bom Lalas ka tuku fa ka singa la wala ya o la o na nanga o mena.
Le ale tau lia o le whare whakawhai. Ia te oi. Le aso ngaonga. Yeah, because I go back guy the amaka. O le ale me o fale fika fai. In the fe o le usawi in the New Testament. It's a temple. O le fale fika fai pe o le mention mai I le Levitico. Ma fai le mo ke talanga to ya mo se fau le fale le manu man. Inga ia fi o ai. Ma mau ai le men it's like a meeting place. O le atua mo na tangata. Yeah, ola uia ia la kilo ia pe ola fesili. Yes, e ka one minute ka fine. I said it's because o leo inga ua fio mai Yesu. Inga o in the New Testament. Was so ia po instead of the fale. You and I, ka individually, o ka po fale ka fine. We are the temple of God. Pena go back, it's a meeting place. Awa fo yo ia fio a Yesu. Which is something o whakaawala e awia. Ko ulale e whakawha I le langi, because e whakawha I le langi, then you and I individually or sanctuary and also as a church, as a community. O long ka awa ia la mai kia. Mai. Sini ngā e. Mai kau ria mai. Ano Ele kemi ngā ngā fo. Inga ua uma ngā whaia ro langi me uma. O ngā kuu lea ele atua. A tamu e. I tu tongo e kenga. Ai ngā ua ngā sala a tamu e. Ngale me ngā mesia. Wo ese mai e. A te mene tongo a tamu ngā tongo I etene. Sa mā fuka mai. Maleri. Essential. Isana le ni ta whaata mai ai. Fōlinga mai ai. O e tenga. Mana si o manga ngai ai. O le ata leo le. Fale whika wha. Ara mā whika. Waina te mene whai eile tua ia mo se whai whika whai. Molea, lan mafuang. Usi ka te mawale e sa koa. Fuling. Inga ia. Inga mā whukale tua. I o iai a te o tō. Wale te mai le mga i le sao le mea. Sao wale storyline o le mele o le mele o whakawha. Nga o mai a sa wā sui lo I whea. Sui lo I whea nei fōku. Usala e sui le wa ainga whakawha. Ai le sui ai le mga ku au kū le o whakawha. Tuse e tau mangingo mai au mule. Me ka o le transition o le upu. Sao mai o le whakawha ina ngai ai. Me ka o lion mele sa ma fukai. Asa ili fo po e fel fingano le tua feme. Feme yo e fa poko le mu o le koi au kafo whakawha. Asa I whanungu. Wa ba ko saule au fangu pui lunga a o nga mi te ma mose te kalai mai ne o mose saule o mose au mai ne so the concept o le upule ai nei a ba ko ria la le kus kusia no ku se ko vai no ku so meni ku no ngo se o pika o kau sebe o sunga ia flem. Well, they look like a sunga fail. But I tatu am tanga le mo fra te marasu. Ole am talanga le ale. Ole tusfa mai ole anu le neyo. O me o lo tau tala I nei. Amen. Ale whapirta nia whama, this is the main point. Ole sidi, ole a. Ole ale so mai hai. O ia I tātou le whai tau lang sidi. O le sidi rale mea ka o le whai ka lang sidi.
o fea me whaasingo i ai na whamkala. Mai. Ka ko ke mau e whai kaulanga sili i o i sa winga i anga whai. O lea la. O lea la ka ko mawa i kupu o ai la lea whai kaulanga sili a oa lea ango lea. Ole, roinga les. Ole, this is the meat. Yes, the meat. The meat. Yes. Ole, kele mga mia pong ai mai sila. No, sorry. Kele mga mia ya si mai sila. O ango le. O le ala a maka ka ko ko me ko wala le me yo ango. E abi ka ka wa. E le a ve so onga a ve. O ka ko bisa mo. Bisa ka kayo masangi kuma. Walo le le ya ba e ngo manguia. Mafasha. Feme abi ai mes ka le wa ka mai mo poko. Me nani. O le si maka o kula le be si ka. Langa aolo i. Pai mero ka o mar kula fongo. Ele manu ole e ka ka mai ar ka so nga leso. O ka ko mangingo. Ile mea ka ole fe ngai ngo mai mai fe ngai nga vai pai mai fe ngai nga wa. Ele ku mau. La fe mai ia le whamkaranga le i mai a. Le whaitauranga sili e whapena ua nofo i le itu tamatau. Le kai sili, au mea lai ia. Le ngaka o le ngofoanga lai ai, o longa tairo, o le posise. Ia male amane si mele mai. Whapena o nofo i le itu tamatau le nofo ali sili o le lagu. Mai sili whapena o nofo i le itu tamatau. Rongoina, ka ua ke lelea. Don't mind the message. I'll just think of the message. It's like me. Que mamu foco fermele po ai não que le fa ferro. La ferro. Ali cago le ferro, le cago foi ferro. Não se mama yo le. Oi se canga. You know, kaka ia kaka ba ai. Olha não fala. Le cago lá. I mean, you know, no mai point. Because o le mai o le saul am fe au. Malanga mal fe au and the responsibility on duty. Tuna tele. Isi ana wale ka ke o le ka ko mali ko i le wa pe ya le por mo ko ka wa ve ale le ara mai ka o mali le su le mangaro ka ko sa tesi vale aka por fo ye ku le permere que kala ile ku ya mosi fai le malu e fu le akarenga denga ba ki aki oi mea kupu ele o se mea fo ile pinga fa paciente o le akarenga mai ia mosi o ile e fu uma ile mea mongi le la kupu o fa ki monga la le o kaulanga ia fai so ma fai e fa ka uma ia Yesu aka ko pese la wala ro ma dinge Yesu pau ele o akola le fa orkana nanga le pe mele na mai o ya amore le o ka ko mangi e manga o ia se fai kaulanga e kauma ave koko i le mea silio ma pa i o e kauma o le i le fo le ro fa kumo so a faila nakal ka ku kilo i ngar maliu Yesu o ai la e lona e ka u fa ka mo ha ko langa e ka u o ko le la fai mai lo ia e fa makalanga ku sio te ua ku fo i o ia i le silio ma pa ia e le inga mare koko a lo ma la koko so o ka u ala na fe au le mai fa ka fai le ala o ka ko malingo a ko ai le ile se au le fa kam ai le ya foi na le paso ai le na foi na le mai que paso tu só faz ficar fai le mai o fa como le pon fai ma le vinga mo mai so to ina o so le aka menga le sau le songa po ai le sa o se la ka e ina la mo le aka ni
Ele mau ai le a koanga. Ole mea, wai la ti lu at pong wa ka ko se. E mai fonga wa mi se me ne pong. Ole la mo le o los vai ka la mo la fo di sin. O fa no o al me tu so me mo nga ya mangingo mai ai ka ko. O se la ole mea le tonga le ata le e ka ua. E u lava le ata ole mea fe lo ai le pu montana. Oh, Maro, sei que kasia mo ko fa pi ko ile. Le mai fa solo ma. E sotto le fa kala mai le kala fa me ka wa. Fa me la nga sa le ya kilo ke mi fori nga mai wa. Ka loko ka ko me a fa le fa. Wa le ai se o fe me ko ele me le. yeah. Kilo le me le ko ele mo ko ngala me pa fiko. Fe me la la. Ole ko loko ngala me ka wa. Ai siri nga wa. Le nga me. Yes. Ma le ama fe ko pusi no fa ka fa. Iya, waktu Pusi. Amen. Me la fa mo kala ngala ngala ka le. Me pa mo kala nga. Ngoi skai ni fe me ka o fe ka ku fi au. Well, the blueprint. No, this is not a blueprint. Esse me ka le blueprint. Esse me ka pattern. Le fa sa fa pe ka ni me le mau le pattern. O le pattern me li piki ko li piki. O le copy o me le esse la le copy. O le blueprint o me fua. O le copy la. Logo vinga, o le copy o me le lang. Le mela exist, main point. Logo vinga la. A fa ye le me le manu le la ni si mo mo. O nga fe nga ye. O nga fe nga ye le manu. Kusi le fa mo kala mo me. Very powerful. Logo vinga la. Ka o me o le ka nga ko. Wa ye si ka ni mo ko nga ka. O le kala le malu kala fa o kanga. E fo linga ka penga onga o le sala. Le ai. Ele ka penga me le o le sala. O le fale o le tua. This is God's house. E kele yo i mo se la fa igual mo fa ka fa. Ave mo le mota le pe mota tu. Ai me le ka u ai lo ka ko lo me fa le mo ka u o me fa. E kele ko Mai fa so fe ta una kule ya mia le on ta ko pen. Le mia le ai. Se for fit kon va sulu. O le mea o iai lo tatou manumalu. O le no fo ali i mamalu lea. Ma le maualunga. Mai i le amatatu. Longo wingo fi. O le mea lea fi o ia ko. me la tam. The glory. Yeah. Ia lan sa. Yes. The glory me tau ria. O le kuanga i fea. E iai e whaawainga lau lang. So, usanga iai ya me vole le iso nga amtanga. Le iso nga taang. Kaya le pomle mai. Ako wai le ile mal ile foi nga le wale fa solo ye wai le mele ka mo ngai foi le mande yo le te yo fa tome ai la ka le ngo wai nga usanga ngo summarize le me ako so ngi mai le ai anti fa sa mo ngo lo ko ni o ke fio o ne tau kuso o fafo le memo muane la ka malanga bangu ngoni o feme e faile ma fasi fafo o mal me to out of court kuso la me nei le guilt o ke le fasa mo ngal me ke ron me ne wa isa na boy kuso lo ma fo fa Is it G or Q? o le kiu Guilt. Guilt. Mele o se o mele o guilt sende. Ale fasa o ale se fokimis. Le fe me ia le ai ta to le maho fa. E ke ma ia. E ke nga wa amo ia. Wale mo fa inga mo so mapu. O mo le mele au ko e o fa kasi mal fokimis. Fa mangalonga.
ENS. Forgiveness. Eu fa kasi na mele ole aku ngomong se o ba ho fa. Ale se fa mangalo, ele ma fai ya no le. Ka fa mangalo mele ai se me que se le uso ya elisi. Ole a que mo foi. Eu não pego mais ninguém. Ah, ele fa ale fa fali. Que ale wa alo maka. Se é a tala be. It is very true. Ah. E que ale wa afu. Suso ama te awan ke la tu. Ke awan ele. Ah, vai no. Que o al somo no le sa no. Ah, mela ka. Ai sa we refer to ai na. Si was ko ana wa uma to na fiti te journey kam tau amaban se la no fo molia mas se é muso is fa ma no mai tau ke wo ki be pes se ni me se Ai sao ia ka o le mo como le na na fa como na ile a o masala o que le va o que la kua algo mara mamu vale la kua ia pe o que ro ko ia la usuare le fica o ramsili ia o mamu le ka o lo que algo kwa o fa kimo ya so o le mera e kilo ia o le kilchi ia e kilo ia i la mamu pa no fo ba kwa o pe o na le a maka ia i vero mo vinga fua i a ke oere po esa mo da bom sala no fa mai le Porque ma fau e de mea de fai de mangua, de au da fo. Puede fafkai de maniu que vise. Wale koi fai ai a mea. Awa ke fai ako anga fai e run out ma. E mea de ya ko mau pa. Ya le si me mai ka e la ko ma ko ai nei manga manga kai ni. oh ka ke mo fo ia mea ka ku fa solo ya sa Đây là một trong quay ra ở đó các cô một các cô mấy như con ai các cái đi cả mỗi người lại ô con này là phụ ile mà còn là phụ ile thì để có mà phụ phụ là để phiền những quay ra ile câu đó ngay để phát triển máu mà ở sau để rồi nó phải lọc còn là phụ ile mangongi de amore ile ko komore pui fole ya suma fole le ko por manga le mangongi de amara mangongi de le ngai kan binga sama mai ma fa mama me le mangongi de amara ya le mangongi de amara le ko ko le sau suma so ke lo ke ai pinga la o mon hande o le fa kusana nga o le mangongi de amara o le angsal nga yenan kan binim fa mamai man wa dengan sai wa ingai dia fu ile ke pui bone ko o winga la kana o mi fa kai de ni ka bone o ke fa kai o i fa o Yesu Cristo onga o le fong yuna sa ia sauni o le ko fa sienka ko man ma sau le ko le pui ole maliu na Yesu ili fa pia nga umai na nga benga na continuation ole nga benga Yesu lenga nga o ali mo fali le ala ka ki e mo fong Yesu li ku kamakau ole mo fo ole le la e fa bua mo ka po pe ni mai ne ya mai ne paso Ola ua ia na lo ni kami kang ola ua ia kang ka kokas. Pongol pong yulang sa ia Yesu. amen Ola ua fiu Yesu e fai lang nga lenga mo ka ko ola o ka ko o Yesu ole pong ole fau kua mo ka ko o Yesu ole lo ia mo ka ko pu mo ka ko. ai le mga tulang mai usala on vai nga le longa fo inga le muni le ka vai mele o i voila perma le ka vai kusa
ka ke o ia le au I foi na le ngo fa ko le makam someone mai le feeling why o I le feeling of fo me le ka transitional o le swinga o le nganga o le upu ai ko mawale le winga o le afo o le mele frafta fa o le glory o le woman me na fuka le woman tangata kusa vai sa woman fa le ka to fa le ka va inga le Old Testament le e mai le ka po mai o le aka le fa mai o le peti le sa wai ako vai le forward me te ria mai no wa sala tangata ua lafi ese maka a o temi o etena na ma fuka le tangata male tu the concept of mele o la ala tau dia rapu ya no kasi dia kan tumunga fa vai lo ako tu vai foi lá ngai me ka pe lo ngai ma la ngai le ku me temi le ku le kalesi o se me mo kwa ke le se angala se onga o le wingo le tangata e fisa I tele I ku ai mai la ye ta li liwa ye ku le wingo le tangata sa I ye ta au mai ye lesi me fo le tongi e fa mau se li ngai le ta tonga ta o le ale o te tonga le o le man o vai le lo fo le ku tonga ngai ka le sine ba Pero le singa mea foi le I la ka ai le so. So no foi da as we refer the word controversy. We talking on include and manage why kung disappointment and they say ko speak. But the idea foi talking on le sa Wi-Fi my towards 6 months before the October 1844. Why is it aggressive? They were so close with God. And I think that's the element in foreseeing the network. In the truth. Despite the disappointment. But on Makua, which is something that I'm amazed at it. Se koe pa se ama whapapua koe le mākore e se asam e maa ia whakatianga mai o le mele a pe o la mai sami le whengainga lea mamua le se whakamai o se whaikau mau e rua whambola sua o le pelo e walu whai upo e kolo o le walu whai mai whamkananga awa ua tō fia whai tauranga sili uma ina i whai tauranga I mea alofa ma tauranga o le mea lea e ao ai ina ia iai fo I le nei whai tauranga sili o Yesu le whaksai o se mea e whai tauranga ai amen awa a whai ana iai o ia I laulangi o Yesu le o ua le whai o ia ma whai tauranga awa o loo iai le whai tauranga o e whai tauranga I mea alofa e tusa matula fono whai upe mai o e o auna I le mea whaao ao ma le ata o mea whaale langi pei ona o ina e mose o le ele tua ina ia a whai le whale ta whai a wana wheta lai mai o ia oe ne e le whaia mea umalawa e pei o le whaatusa sa whaale atu ia te o I maunga onu whi mea o le nei ua maua e ia le whai mai sili e pei ona whaia e ia mapuru vanga o le whengainga e sili ona le lei o le ua whamauina ai mea ua wholwhora I mea sili ona le lei fitu whai mai awa ana sao ona le leo whengainga na mua. Siri o la whengainga le na mua. Po ua le sa ilia so na lua. Siri o la alo na lua. Mea e lua kamai. Walu mai. Awa ua ta ua e ia leo Yesu. Ua le sao le na mua. Ona whetala etu le o ia te lato. O lo whetala mai le li whauta mai. E o mai o na aso o te osi ai le whengainga pau. Ma le a inga o Israelu ma le a inga Utah. Ainga yuta ngafa le sa we su ole e pelo e fitu fa upe lusu lo fa upu mai wa fa pe ono
Whaia o Yesu ma whatau unga o le penginga silo na le. Penginga lua le E toa tele foi la tau sa whai ma whai tau ranga. A wana le ma whai o na tau tu mau i la tau peitai. Se i wanga kai ma kau kai. Ai se o kong samurai sa kuna le Pai kau i le fiku lorua o lo fiku e ma. O le ma fo anga le ngale sao e whangi momua. O whai kau ranga i anga iai. O le lako whiningu mena momua. O le oki. Fiola foi la ko. Lea, i le iku mau. Ya, ele ko mau. O le whini la lea. Ngā wha uma Yesu. E le ngā mariu Yesu koe ku mai mang malo ea. Le whini mua le o lo. O le vaenga longa rua le anga i. E le sao ai ma. Le whengai mua. E mua whai e whai kauranga munga ia. Sa so uma. E whai mua langa kauranga. E le ia le whai kauranga ringu. Ke le manga o mia sa nga sala e whai manga lo oi. Yesu, me kasi anga whai la. Kauranga. Me ronga ruanga. Longa ko. Le koe kuso ka ngelu Koe mai whamakalanga ria. Ale tua, ato whai ngaso ia. Fiku sura sa molo mo kangaka molo ai. Saulo malelisi fa umai la. Fai walang sala fa umai ka ulang. Dela ia. E kau kele la fa ka kia umumele tu Ole whengai ngala le mua. Ole kani kongwa nga Mario Yesu. Nga umai mo whenga le. Le koe whai ai ka ulang ia. Sa dua ia le mai lu o le whenga ngala le. O ma arkelo la ko mai o whenga nga o kula fongo. Ale ai e mangingo o le whenga le ka ulang ia. O pela ka koe pole fa pianga o mai kengi. Ele o mer kami la ngale uma fa kuranga le tu ke me uma fiku sulva sa ia se mai molo ai fa uma lang sala fa uma ka ulanga ia fa me ora fa ke le su fa Mai pastor. al sa wa o ye Ahora necesito para llevar libro y eso, o mostrar el libro o lo que o mesa en formal, al fin cobrando al fin Kusa. Mai. Maka mai e tene. Ko aku whai ama ma whama kanga mai o mea. Controversy, great controversy. Maka mai le lafu. Sawa i ife. E tene. Nga ba fuka Yesu, ma fuka le kua makama e. Ai inga ua nga salaka. Le ala yei le ala la fuel fasala. Le. Whanga o mai kama le fini. Le kama le fini. Ngati pui mo momo da. Se ulu la ngata. Kusa, inga lola, whamea. Ele nga kusa mo separate le. Ai o mai ia Israel. O fai nea. Fai onga. Inga ia ma fuka le tua i opa. Kusa le concept le pura i o concept le mele. O le purpose of sanctuary. La no ma fuanga. La no ma. Ele nga ka ia ma fuka. O lo ma fuka mane po. La le sime. O lo loa tiri le na o. Ia koe te usuangi koe le ma kilo sunga sa lo le o kauranga le fōringa me le songa i le sa tingi e fōringa e o kaukala i ele o makasi la kasi ba le kauranga le yaso faiso e o le o kasi ma kauranga le faisafi kasi kausanga wa o le o a fōinge o kauranga i e fai as faiso le ngale la kua o le fai kauranga fu me mori o le mele o ka le ka ko pasi mari ia so o ka ia mangi ngora ka ko falo marka ko ilo ele o ka kala ke le kauranga ia so faiso o kauranga le fai ia so ko yola le ka ko fata le vai fa ka si le kausanga o
o le ata ko na le wa vai ata ko na le na fa kasia no fari Yesu e lan ke na kasia ke mi le wa fi o Yesu la paula le fa ka le pe on fa ka le mu le aso e con yola le sau fa fore fai ka la o le aka ma fa kusa ma o le fio e se mai Yesu mai mira Vet, paile, paso. Pe fasa bali ka ko Ya. Wo o mai lan me pa ia. O me pa ia. Fa ma ngalo ka ko. I me pa ia. Mele kau. O le pau e ma mano e lan sala. E mele sau ne umma tunga molima o torom lai nga toa pau e manu malo e lan sala. I mea e pa ia. O le mea silsia o pa ia. O i. O le mena ke wai loa tonga i ale kanaka. Na mafua yang sala. O ai na mafua. O ila. Ila le tatu wa le so. Le fai mai le. Wan wai ni fa ona i Yesu le mena sigi o pa i. Pela me le fai le nganga ila le ngafo. Na lape ai. Ia ka yo le kalisia. Ia wila mila o malea. O le mangatu. Le upu leo cleansing. Fa mama. Kusala fa mama nele. Kusa le família fio mai su o mole com pe o mole. O maru la lo ni. O ina ni ka tunga lo. Le família wa wa ya ka sama. Afi basa fa. Me i wale fa me le cleansing la la. Wa wa oia. Bela le ka wa. Le mela le ka kusala le cleansing la. Ako va ina ye le process la na. Mo fa tanga. A makka melo justification. Justify ya. Le buoia. Mo lo sala. Le mawa ila out of court. Forgiveness. Sanctification. Le mawayai. Onga le mafuanga. Le ye in mele moso le fa for glorification. Le ko fio mai le fa. O fene mo o manenga. The whole story akuanga. Como sensual. The transition la mai me ka Old Testament la. Saulo Old Testament la ko mo mai fo I ni se fa so ma side everybody's entitled. The New Testament ile afuna. Ako si finga tala Yesu lang sa fa I kamata I Oscar la pamilya. O ikale pean man. Au fa ia. Yesu ko vai na wa makana. Le shift. Le concept of media. Le idea of media sensual. Wa the Old Testament there. Le foi pala le wo so mero ma fa o fa so e fa nei. Ma ko le ndo ka ba fo le so ni ami. Le famiglia ya the Old Testament. Awa vai fam kala nga ipe. O me maya. Le fa vai mai le Old Testament. Yo me la ba I fa so mai do se fa nei ma. Ko vai kasi tau le fiku. Na yo nga umma ai o mai no I le balwe a makal va le family lawyer o le main point I o umma nga le Yesu o ila le most le ala le upule le foi como le son le meia Day of Atonement o le si ta uta va pa la me at one with God no wing o kasi ai o ira le si mene ko fa ya kula o mo fo ni le son asede e si ya se o mo o ki fo I dua le o sau ni le o sau ni fa le me ba ko ia fa kasi te usang sau lo la ia le fa lo la ia le o le o le
Ai era resi ki ma ngai ia nga it's a concept o le tongo o le so ma ko. Oi e fai le video o ye. Community. O fele me ia e alfa le stava siri como a fele me ia foi it can't be fair. E fai lá melhor. Ai fai uma community. Fai uma community. Lá é muito melhor. O le judgment a le kua. E le whaangarai. O ma ko ai le transition of a transition concept for middle century. Now become o sau ia ka ku le uma ka ka ba mau le sau ia le kalesio pa me ke pompa. E mo wa me ka ria foi le fa. O i. Glorification o i. Lea. E ngā e loa kongo ai lama le tangata e mafuaina sang. Lea lai ame e loa lea. Le o la fele ngo le o kinga. Asa e Le oki le tuapa le oki le hangsa. le turi e mau. Escape ko. Ia, asa e. Yo, asa pa inga le. Ia. O le oki ki apo. A o le mea langa mali. Misa no mare. Mase. Fai no le o kinga. Ai ele unga ni ma makolo ku lota. No ese me kanisio mo te. Ka koe foi a koe o kia. Ngā anu leo le hika o ranga ma le oki le tua. Ile iera lea le sau e koko mangu koe lea. O le oki lea, le makamai o le oki mama. Nga sau le marwhika o ranga. Uso o anga sala uma ia nga ngai i pui lea. O sau leo marwhika o ranga. O sa ro fa ka ulanga ma me uma ni le ano i le pui le ansa. O sa ro fa elo le afo i le okira por le okira ma bua le o ke saka. O le okira nga fa mai u ave u mai ana sala i. O nga puri ro e le oki e anu o fin me le pe. Ero kap ma ro chef. Ia lai no e fa. Ia o sa o anu ma sala ia sa i pui. Ia Por si tinha maku ko le e ringo oki e. Ia. Lalu le oki pe ba wa ma sala ia ma sala uma ia sa ia pu. Ia aftai. O le mea ia magimu. Pe mo. Elo ese fam kalanga ku supaya le oki te. Ale pau tu wa fam kalanga. Ngakuri ya. A pela me sa wo. A ko baila ngana le se lo. Ahora, ¿qué piensas si ya Baila e fale di ro kam se. A que fiu tomo so tomo text. Disi. Ele mo mai a mea ko. No ia disi a fona le faso in. E meditate ke riscoring. A anu le oki de ele pepe a mu se le ora ia la au mo mea ngai se. La mo mea no maunga. It takes a lot if I'm not se longa na mai anu mamule kuri se me kwa o mo ki ngoia e pe na mam ya o turi sa turi sa Ele no foi calmo, não foi falo. Ele foi mais LP. Bawa kalangan alfisiliga. Eva fefela na ilo ele o que ele não sala dia kako. Akan apa ini dia. Leo. Ora é comissário. ya mangia le faz ma turi ma ko foki ai mele la kale ngi ku so yaka so we see ole ka fa ma kala ile nganga kasi nga mele ku ka le ni tele ku le kanga pe le mela ya ni tele ku ese malinga ni tele fa ga o fea na malinga nga te God deliver a message to you nga oya e mana
It's the same thing for you. O le mele o le masangi vanga le i afuinga le whaiukai o mai lapu malanga le e malama le ngana. And God uses la posisi o manga. O ngā lewe ka pe whai nila le songa. Pe whafi whea apalai mai. The same principle ma concept we all in the New Testament, the Old Testament. I le temingi luas furusu marfa. Pe whafi whea ma meeting menga. What does it mean, ladies and gentlemen, malonga winga ya o lusu pa sa lusu Malora ngole. Ole, awangi ngalo ya titatu. Ole suwa mua. Ngama ngalo ang sala kan kaya ile me hola le pasia. Kali le ai. Ole oki wa ila le ngave. So me umai o waka ba singo yo ya. Ya Yesu. Wala ala me kupudox. We don't know. Ele do rako. Awangi ngalo. Le amakarga ko mo mau de ka ko ka loko ole ano le le yo. Amen. Ko e point ala mau da. Ole amula ka mea pe o suga pe o ngai ka yelu ia ko Yeah. ka yelu e fiku o le malu le ka yelu fiku o le malu ka yelu e valu o le malu ka yelu e ipa pe a fesu se ka yelu e fiku o le va ainga le malu le o Yesu le pa masindo ka yelu e valu o le va ainga I ko o le malu le o Yesu fa ka ulama ele kangielo e iwa, o le vainga le malu I o Yesu o le kauranga. O whai ka wale mau le kangielo e iwa suru, whai kau mau ia mai e wakusia. Whai mai a, na o wapa ai ina ua tuu mai o no whari. Se koe whai kasi ala o mga langa lea lau kako ia I le mea ka ora. O le aso o le kongiola. O le atonement. Act 1. O le ala, ai alungi e lunga rio tau. Kau su e bela. E ele ka ko unga ka ia. O le povi le o se ka ranga ka o le povi mumu. Red heifer. O le mokua kele ka ka ve mele anga muri le. Lawa mau le povi mumu. Ai le yo ke le ko yo si ai ko e fausi ai le manu no ko le. E na le ka ka ngol maka upu le. Ai maka la YouTube maka ka ngoi e mangingo ai maka upu pe ka ko mai e le ko yenga mea pe medikala la uri la mau al povi mumu le fanga ka su a le su e po ai la ka makanga le ko ya e mon volde well anyway back the melo que mo fa kala kwa pe mede hiva malvar ia se folo mal rogo mai na o va ai na se ia tu mai no fali o tia mai foi le o mai ana moana so o sina lo na ofu e pe o le kiona ma ona la wao e pe o le fulu ma mo ele lei o lona no fali o le afi mumuia o se afi o mu ana mea fata balbale ai o tafe mai le afi o watu na yo no luma o afe ni afe o e au na ya tia o le aka le whaka whai mai kele mano ni mano e lau tu i ona luma o no fo ia le whaamasinonga ma ua fo fola tusi le aka le Yesu o ia whaamasingo o le sauinga le kasi le aso le kasi le kakuru me la whai paluongo ai no fo ia le whaamasinonga o na avesea i le i lato o lana pule ia whaiwina ma whaumatia i o i le unga whai kaula i le ka ngelu le rua male fiku. O ka ngelu le rua le kupua. O kala fa solo piko la ran. E o mai I le ka ngelu le fiku. O avele ulo kupua e faima. Le oma. O le aka o paparia. Ai o aku le varu. Le lo fa o le varu foi mai le varu le foi mai o ia la. O foi ka long mai. O na whape mai le o ia tau se ia ato a whiawhi matai awe. Lu awhi male tolo se lau. O na whape ia ina lea o le manu. Lea lau kako kalo mai. O le whiku whai mai o le whamusingonga. Le aso lea kasi deka ua le aso le tongi ola. Ae o me le valu whai mai ola. O le whaamama inga o le manu. O le mea kasi. Arkangiru la e su whiku mai. We are so e
Whatane ia mea na utu ai o saulava ia ona na fefe le o fa pa u fau ona fa pe mai le o ia ta ia elo le ata li o tangata awa e ona po o le unga e tau nu o le fa dinga o le ala o le fa kala ka ia lo se ya lo su la pa pe Sao. ya me vai pule vai pula le valu ko le riva no te fica na o te pa e ona o lo le fa uta ko o tu ta fa o le vai tafe o ma moe po le la koe ka okuna ka ngiele tiku e fa manu la ia manu ia mai o le Leona o le Rosa o le na Mary ma le manu ma a e o mai i le valu o a manu e rua le o le ma moe male oti o kua ura le o maloa ia kusa kasi le maloa le misi o papalingia o uma ke papalingia ai mo mai la o le sesenga o mangu fe ai le kangiele fiku o mangu le vau ai o mai i kangiele valu o mangu e kausiele e kangaka o le mamoe me po amale mamoe po amale o po o mangu ia ka kau e kausi a o mangu ia la fa singo i maloa ia o le sili asia mangu ia ngau se ka ulanga e sala e lua so ia o le mamoe male o ki lero fai ka wale veti te surongo fai o pe lima mai na te talia foi ai le fa potonga o fananga e sala e lo o ti po ai lua e fai mata ulanga mo le sala male mamoe po ai tasi e fai mata ulanga mo o le sili e hise e ke ia o sui mai mangu ka al vau fe ai i mangu o ngal mafu anga nge o ka nyelo le valu o fai ka ula ai o mai lo la le iva pe mai lo le iva pe mai lo fa mai wa to fai na vai aso e fitu fulu i lo nuu ato ma ai pa ia e fa o mai le soli tu la fo ma fa i wailang sala e fai fo i le tongiola bon sala ma fa o inai le ami tonu e fa vau e fa mau fai lo ngai nai fo i le fa linga mal valo anga e fa o inai fo i le mea sili ona pa ia o le ala ka uma i le lisi o mea le whenga le mo longa lua lisa le fa uma Yesu i a le ala ka uma i lo viku sura sa ia lua fe mar kolu se lau e ka e vese mai le kemida viku sura e fe mai lo fa lo la kemida le mo o mo lo mai lo o te ngata mo lo pai fa uma i so tu la fai wailang sala fai ali tongiola au mai ai la me tonu fa mo fai lo ngai nei fa linga e fa wi nai fo i le me sisilu pai lo winga o lau avu Yesu i o fo sisilu pai fai linga longa fa tek Ai tai le kana ile ya fona le paso ka vio yo le le te na paso ko Yesu a fala igual ta se paso na i se paso i po ile la ke fa mo ka fa mai no tem Kaya no okay for the na monga le kai ni le sinata na I have a feeling mafamanga lo ina sala tamata by faith because kapukan mo wali bere or the earthly sanctuary is a tie for the real sanctuary. Yeah, okay, dola mena de fa ikaw lang manula ko kat kumunga ako faith. Mafamanga lo ina o masala bere na yan. Lela la fina le transition na pe mo akit le ako mai mo ni mawa bana le tau le ia maleko o makaio maleko o foi mana na le tau synaptic pusa ko synaptica kasi mo ko ai esse sala esse go yon ako bala ni yung ngang tau ko nga fai le ba benga wa maka ba benga mo mua le ni fauna le fai le fai le we nga le wedding no aku lo ko i ma baru la na fa ka le lo Yesu le yo ngi na mo fa su mo le ka le pe me aku fai Yesu to aku ba na ya aku fa to una le i ma le ko
maluka mai foi. Oleh, referencing no Yesu. Ele cleansing mala, fatong winga le row. Ikutong man. O ila yuangi. Olewa sawo olewa fanaya ilmu mau yang. Kata tumuan or kata tumua le presence le kuat. Po fera mal meyai. O ina le tampilo. Le foi sawo le yuangi nga ini mai kudet tam. Yuangi nga ini le text. Le fa iloa Yesu wa yuangi ba fa semua top. Wingon nena. Ako ay wala le act. Ile fa lao o ile nado. Inga ua o ite mele fio mai nga pa ia. O fere mena fa. No e mafuka se fulo. Aso o tatang. O nga sau wai le o le nga pa ia fa meia. O tau tala se fulo fitu nga. Auto vai le nga compare. Ma le story o papel oi fo yo. Le ono papel. O le ono papel. Faka ape ia fo. No fu manana. Ka ape. Ai sa no i le fo. Ele na bueno. Ka ape na. Ai tas. Leo will create a new community. A new community who a presence ai le nganga o le. O le ana le inga te le ana le mga po le wingor le cleansing. Me ka ulia mai pele ta fa mai no wai. O le si me nga le si fo ia ta ko. O a ka me le fa mai no le. O le man lang. Fo le mai ile ang sa lang. Tu wa le fa mai no a ko mai le concept po le one mo ia fa me na le sanctification. Le fo ku. Ai mo Tatuli la lo i. O le action e fai happen wa. Al fati mo ila lo i ya kai. La lo i. Ya ke lo ai le a ko. O ila le no vai. O saula le New Testament le va koi. Le fa me Yesu. Le fa makala Yesu. O ai kana ka O le me Yesu o posto ko lo mo. I'll be in their midst. O le nganga le fa nga foi o le New Testament, Old Testament le e saule kuanga ia fe ia ki o the presence of the o la la mele lu ka wika ko individually and as a community po ia le presence of the ko suma ia sa Kaya mo na sunga kaya Oleh waktu itu saya mau lama, mau ada saya kau mau deh. Orang osi ketika ngomong mention kan mau osi siang ada waktu sabali umur ni semua ini. Ayo kami karo. Oke mika. Orang oleh kau dangan fai Yesu wa. Dia ngade mau mika. Jadi kau nak mau deh. Sio eperu deh kau umale. Ya. Sama kalama kata. Pun mau le sio mika. So fai ka ole mau se espero se fugu o non fai po se fugu iba. Kai mai le fai ka uma mau le ole nei le au soi. Ua tātou sa au loto e ulu watu i le mea siri o na whapia o na ole toto o Yesu. Kai mai la i ole ala fou. Ole ala fou. I le ala fou e ola ai. Ua whaawanoina e ia mo i tātou ile ie pui foi le lenga sa wele a foi moko o lona lava tino lea o le mera le ke mika o mafai o walu ile al fo e me ka foi sa fa me ka a poco son le se me fo a fa me po ka fo ka ya o me fo ka ya ti o le la reference me ya fo o ta ka fo portanto fo a pior mele mari luina le tutu di loa mai le o me fammi mo ina le ka ko mima la lo mele se tuwe o se tuwe me na tini mi so le presence o le o individual person mata ko o a ko vai la i ga ke o le me le nga ngone ku e grow
Ale grow la se mea. Jadi go na pada le ni ya. Amen. So, go vai ya, go vai the New Testament church. Ini go van ya. Ang wak van may sauga e grow. E grow every day. Ole lu ingala nga ole de so male pe ma lu ita ko. Fa uman na de so. Ole yai ole ngang ole fu ole ngang ole fu. One person and as a community pe mo fa o ina mele sa o fa le vidi ya asa e mo Malaysia. A witness ta. O fa si mo ngale ko. A witness. O lo mo o le church na le ko. E fa ya o lo fa. You see, amo ni mau nga o le sila nga il community le ko te mini. O fa mo ni ma. E info. E po. Eu quero apoio o silau mas não sei se mais para falar o maior Ko le mea he o le ka o le mea he o le ia o le atu e ka maka ka ande ka because you know our furious ia le atu ia ka ko we open to new lights e pa singo mai le ngama le ko ke le ka ku ia ia but we have to check le ngama pe pa mau ia kuspa ia so that's something what we're now we because they grow with that when we open to new lights. Thank you. ya isso se oh não sei falar muito ya Ole, mai e pele suma tope por isso foi mai. Ole tu e ana monia. Ole na te fati na mai e voti. Ole le ma mo sili. Ole tata oli o Yesu. Ona ole toto ole pena ngai pa wa. Ole ata ole mele ke mi e ka ko. Ole mu ole ala si o bia le. Fa ka fa. Au lei como el mes sin pa ia fe ko ro sin ia. A fe mele fe ganga ia fa ki nga ina ora ko. Ola sa ni mo se pe ia se san san. Ole fe ka ulanga la le mele foi le sa fe ringa le. E o ki fe ka ulanga pe se san san. coisa vai Eu, a kako. E o ki vai check yes ele maliu le fe ka ulanga le ranga fe ka ulanga. O manga maliu. A le o ki la wa maleola. E fa lango i le kaimila. Kaimila nge. Kaimila nge mo ia. Ai, awangi ngale kako. E leo kako, e leo kako lo kaimila i unga, o kako i unga kai. Because those are two different things. O leo kako at the end of time, not the time of the end. So, pretty close. Of that. vai ani passo ani isso se não se passo Na ia le ko ile pe siri le sa pa i mo o le mande. Ya no. I mo sa. So the what is the significance of the Day of Atonement in our lives today? Why should it make a difference in how we live? We all have our answers. But awareness. It's awareness. dia la vale la ta kopis harjani sa ini tinggi so ini berapa boleh ada ngaran mana presence aku so that we know God and God reach us dia la mana tu boleh apa kita jangan lupa ia final so sampai mamu itu to mau sia ko mam ia sing nie ja ko o ka ko mam na mo no ka ko o kele o ka po ingene ele emphasis que la ko ya que como le o mam na ka ko kita ko mam na wa ka sia nga le to e fa fena cleansing mam lang ele siang san yan menga ya ini mo in family
It's an action fine ma. Awang fine. Ulang ni. If so many. Lesia. Formalnya Ka wari samu. Lesia ni ka wari kasi ukiren ka ko kilo tembi. Ade ko era kama. Ore akari na akakore mangingo le membo ore na fai. Ka ko kire mangingo ko ilo. Era ngara ka. Ita waka ko man lama le il fa ka kiam por kana mele fa kingo il kayo isala e penyo mosi. Toki mara malamba ko ile ngari ko kai mele ko ko ye. Wa pero ngara ka. Kira ko mi ore wo le lo mau fingo mi ngari ko ko temi ma fo mai. Ele mara malamba le fa kai ile apa ngole ya ka ko wa ese mai ka ko ia kilo kus pa ia ya le fa fingo fi ka ko ma na mate